ya 21 Kanama 2026 Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yakiriye ambasaderi w'Ububiligi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Madame Debreding mu ngoro y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe i Kinshasa. Ibiganiro byabo ntago byari bijyanye n'umubano wa diplomasi gusa, harimo umushinga ukomeye w'inganda ushingiye kuri Germanium, ubufatanye bwa gisirikare hagati y'ibihugu byombi ndetse n'ibijyanye n'imyiteguro y'ibiganiro by'igihugu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko ikibazo gikomeye ni iki? Ese uyu mushinga wa Germanium ushobora guhindura uburyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo icunga umutungo kamere wayo? Kandi ubufatanye bwa gisirikare hagati ya Kinshasa na Brussels bwo bugeze he? Tugiye gusesengura ibyo byose turebe n'icyo bishobora gusobanura kwa zaza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa niba ari ubwa mbere ugiye kutureba hano kuri The Quick Times News, kandi subscribe kandi kuri notification bell cyangwa se inzogera kugira ngo utazajya ubura amakuru akomeye yo mu karere ka Afurika yo hagati ndetse n'andi makuru mpuzamahanga. Uyu munsi rero turavuga ku nama yabaye hagati ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ndetse n'umudiplomate uhagarariye Ububiligi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uko amakuru yatangajwe bivuga, ibiganiro byibanze ku bufatanye bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'Ububiligi mu rwego rw'inganda, ubucukuzi, igisirikare ndetse na politiki. Muribuka ko mu minsi ishize nibwo havugwaga n'amakuru avuga ko Ububiligi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo babariye kunoza umugambi wa gisirikare wo gutera u Rwanda. Byose turaje turabimenyera muri iyi nkuru, niyo mpamvu uri kubwira ngo kanda subscribe. Kanda subscribe nyamuneka. Twagiye nkwaye ikaze. Germanium ni kimwe mu byuma bidasanzwe bifite agaciro gakomeye mu nganda z'ikoranabuhanga. Gikoreshwa mu bikorwa bitandukanye birimo ikoranabuhanga, ibikoresho bya electronique ndetse n'ibindi bikorwa by'inganda bisaba ibikoresho bifite ubushobozi bwihariye. Kwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifite Germanium rero ni ikintu gifite uburemere bukomeye mu bukungu. Ariko ikibazo ntabwo ari ukuba iki cyuba kiri muri Kongo gusa. Ikibazo ni icyo Kongo ikora kuri uwo mutungo mbere yuko ujya ku isoko mpuzamahanga. Kuva kera kimwe mu bibazo bikomeye by'ibihugu byinshi bikungahaye ku mutungo kamere ni ugucukura ibikoresho fatizo bikoherezwa hanze bidatunganyijwe bihagije. Ibi bituma igihugu gikungahaye ku mutungo kamere kitabona inyungu zose zishoboka. Ni muri urwo rwego umushinga uvugwa hagati ya bikoreye mu Bubiligi na Société de Terrils de Lubumbashi cyangwa CTR ufite umwihariko. Intego ivugwa ni ugushaka ko Germanium yo muri Big Hills itaguma gusa ku rwego rwo gucukurwa no koherezwa hanze nk'umutungo fatizo, ahubwo hakongerwa gutunganya umutungo imbere mu gihugu. Umushinga wa Umecor na CTR ushobora kurebwa nk'igice cy'imbaraga za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zo gushaka ko umutungo kamere wayo utanga inyungu nyinshi imbere mu gihugu. Iyo igihugu gitunganyiriza umutungo kamere imbere mu gihugu, hari ibintu byinshi bishobora kunguka. Hari imirimo, hari ubumenyi bw'ikoranabuhanga, hari imisoro, hari ibintu byinshi cyane, hari ibintu bitandukanye iki gihugu kizungukiramo. Hari imisoro nk'uko bigaragara, amasosiyete yo mu gihugu ashobora kugira uruhare muri urwo rwego. Ari cyane cyane igihugu gishobora kubona amahirwe yo kugira uruhare runini mu ruhererekane rw'agaciro rw'umusaruro. Ni ukuvuga ko aho igihugu gicukura gusa, gishobora no gutunganya, gukora ibicuruzwa bifite agaciro kanini ndetse bikabyara amafaranga menshi. Niyo mpamvu ingingo yo guhagarika cyangwa kugabanya kohereza hanze Germanium itatunganyijwe ari imwe mu ngingo zikomeye muri uyu mushinga. Amakuru yatangajwe avuga kandi ko uyu mushinga ushyigikiwe na garanti y'imari itangwa na leta y'Ububiligi. Ashobora gutuma umushinga ubona icyizere kinini ku ruhande rw'abashoramari, ibigo by'imari nabyo birimo. Ariko nanone hari ikindi kintu cy'ingenzi, the transfer y'ikoranabuhanga. Iyo igihugu gifite umutungo kamere ariko abakozi bacyo bakagira uruhare ruto
mu ikoranabuhanga rikoreshwa mu kuwutunganya, inyungu z'igihe kirekire zishobora kuba nke. Niyo mpamvu gahunda yo guha abakozi b'abanyekongo ubumenyi n'ikoranabuhanga ari ingenzi cyane. Iyo umushinga utanga akazi gusa, umukozi ashobora kubona umushahara, ariko iyo utanga n'ubumenyi, igihugu kiba cyungutse ubushobozi bushobora gutuma kuguma muri cyo imyaka myinshi. Umukozi w'umunyakongo ashobora kwiga uburyo germanium itunganwa, abandi bagahabwa ubumenyi mu micungire y'inganda, abandi bakiga ibijyanye n'ubwubatsi, maintenance, qualité control n'ikoranabuhanga. Ibi byose bishobora gufasha Kongo kubaka ubushobozi bwayo bwite, kandi niho hantu uyu mushinga ushobora kuba ingenzi cyane. Lubumbashi ni umwe mu mijyi ikomeye cyane mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Kongo. Akarere ka Katanga kazwi cyane kubera ubwinshi bw'umutungo kamere, cyane cyane amabuye n'ibyuma bifite uruhare runini mu bukungu bwa Kongo. Niyo mpamvu kuba uyu mushinga uhujwe na Société du Territoire de Lubumbashi bifite uburemere. Iyo umusaruro ushobora gutunganyirizwa hafi y'aho umutungo ukomoka, bishobora kugabanya igiciro cyo gutwara ibikoresho fatizo, kandi bigafasha ibikorwa by'inganda gukorera hafi y'ahacukurwa umutungo. Ariko hari ikibazo Kinshasa izakomeza kwitaho. Ese imishinga izatanga inyungu zingana zite ku gihugu, ku baturage ndetse n'ishoramari? Ni ikibazo kizakomeza kuba ingenzi cyane mu gihe Kongo ikomeje gushaka guhindura uburyo icunga umutungo kamere wayo. Ariko hari n'indi ngingo ikomeye cyane ijyanye n'ubutabera bwa gisirikare hagati ya Kongo n'Ububiligi, cyangwa se ubwo bufatanye mu bya gisirikare. Ibiganiro bya Perezida Tshisekedi na Ambasaderi w'Ububiligi ntabwo byagarukiye ku bukungu gusa, hari n'ikindi gice gikomeye, ubufatanye bwa gisirikare. Nk'uko amakuru yatangajwe bivuga, ibiganiro byagarutse ku bijyanye no guhugura brigade ya 31 y'ingabo zidasanzwe zo gutabara vuba ikorera Ikindu. Bigaragaza ko ubufatanye hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'Ububiligi butarebwa gusa mu rwego rw'ubukungu, hari n'ubufatanye mu kubaka ubushobozi bw'ingabo za Kongo. Mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imaze imyaka myinshi ihanganye n'ibibazo by'umutekano, cyane cyane muri burasirazuba bw'igihugu, kongera ubushobozi bw'ingabo ni kimwe mu bintu bikomeye kuri Kinshasa. Ariko amahugurwa y'ingabo ntabwo ari ibintu birangira ku kubaha ibikoresho gusa. Amahugurwa ashobora kwibanda ku myitwarire y'umusirikare ku rugamba, ubuyobozi bw'imiyoborere, uburyo bwo gutabara vuba, gukoresha neza amakuru y'ubutasi, ubufatanye hagati y'imitwe itandukanye y'ingabo, no kubahiriza amategeko agenga intambara n'uburenganzira bwa muntu. Byose ni ingenzi mu kubaka igisirikare gifite ubushobozi bwo guhangana n'ibibazo by'umutekano. Ibi rero bahita binsubiza mu minsi yashize, hari amakuru yaturukaga hirya no hino avuga ko Ububiligi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo basangiye umugambi mubisha wo gutera u Rwanda. Umugambi wavugagamo ibihugu birimo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akavugwamo igihugu cy'abaturanyi b'Abarundi, akavugaho ndetse na South Africa, ndetse n'igihugu cy'Ibwotamasimbi cy'Ububiligi. Ubwo urumva rero nabyo bishobora kuba byatekerezwa, ariko nanone ntago ari impamvu cyangwa se ntago ari ikimenyetso simusiga cyuko ariko byaba bimeze. Nabyo ari gusa hari ushobora kubitekereza. Ubwo rero nabyo twabirebaho tugakomeza no kubishakaho amakuru arenze kuri aya. Ikindi kintu, hari kandi ubufasha bujyanye n'abasirikare bakorera Ikananga. Ikananga murabizi muri ibibazo by'umutekano byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Kananga iravugwa cyane. Amakuru avuga ko Ububiligi bukomeje gutanga ubufasha ku bijyanye no guhugura no kongera ubushobozi abakozi b'ingabo. Hari ikindi gice cy'ingenzi cyane, ubufasha mu buvuzi ku kigo cya gisirikare cya Camp Kokoro. Iyo tuvuga ku gisirikare, abantu benshi bahita batekereza ku ntwaro n'imyitozo, ariko ubuvuzi bw'abasirikare nabwo ni igice cy'ingenzi cyane mu bushobozi bw'ingabo. Igisirikare gifite ibikoresho byiza, ariko kidafite uburyo bwiza bwo kuvura abasirikare bakomeretse cyangwa
barwaye gishobora kugira intege nke cyane. Niyo mpamvu ubufatanye mu by'ubuvuzi bwa gisirikare bushobora kugira akamaro. Hari indi ngingo iri mu biganiro yabaye ingenzi cyane, imyiteguro y'ibiganiro by'igihugu. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imaze igihura n'ibibazo bya politiki n'umutekano, bisaba ko habaho ibiganiro hagati y'abanyepolitiki n'abandi bafite uruhare mu buzima bw'igihugu. Ibiganiro by'igihugu rero bishobora kuba urubuga rwo kurebera hamwe ibibazo igihugu gihura nabyo no gushaka ibisubizo binyuze mu nzira ya politiki. Ako ikibazo gikomeye ni iki: ni bande bazitabira ibyo biganiro? Ese amashyaka yose azahabwa ijambo? Ese opposition izitabira? Ese societe civile izagira uruhe ruhare? Ese abandi bafite uruhare mu bibazo by'umutekano bazagira umwanya wo kuvuga? Ubwo harimo nka M23 na Twirwaneho. Kandi ikirenze byose, ese ibyemezo bizafatwa muri ibyo biganiro bizubahirizwa? Ibibazo bizakomeza gukurikirana. Iyo dushyize rero hamwe izi ngingo zose, tubona ibiganiro bya Tshisekedi n'uhagarariye Ububiligi bifite ibintu bitatu by'ingenzi. Cyambere n'ubukungu. Kongo irashaka ko umutungo wayo kamere utanga agaciro kenshi imbere mu gihugu. Cya kabiri ni umutekano. Kongo irashaka kongera ubushobozi bw'ingabo zayo binyuze mu mahugurwa n'ubufatanye mpuzamahanga. Icya gatatu gikomeye ni politiki. Igihugu kirimo gushaka uburyo bwo gukemura ibibazo bya politiki binyuze mu biganiro by'igihugu. Byose bifitanye isano, kuko igihugu kidafite umutekano gishobora gukura ishoramari rihagije. Igihugu kidafite ubuyobozi n'imiyoborere ihamye gishobora gukoresha neza umutungo kamere, kandi igihugu kidafite ubukungu bukomeye kigora kubona ubushobozi buhagije bwo kubaka inzego z'umutekano zikomeye. Urumva ibintu byose ni magirirane. Abaturage rero, ku munyekongo usanzwe, ikibazo ntabwo ari gusa kumenya niba umucori zakora umushinga cyangwa niba buri gihe uzatanga garanti. Ikibazo nyamukuru ni icyo abaturage bazungukiramo. Ese hazabaho imirimo mishya? Ese urubyiruko ruzahabwa amahugurwa? Ese abakozi b'abanyekongo bazagira uruhare mu mirimo isaba ubumenyi buhanitse? Cyangwa amafaranga bava muri uyu mushinga azagira uruhare mu iterambere ry'ibikorwa remezo? Ibi ni byo abaturage bazareba. Kuko umutungo kamere ukomeje gusohoka mu gihugu ariko ubuzima bw'abaturage ntibuhinduke, abaturage bashobora kwibaza niba koko igihugu cyunguka bihagije. Niyo mpamvu local processing na technology transfer ari amagambo akomeye cyane muri uyu mushinga. Yes, ubwo nuko bimeze. Kadukomeze dukurikirane uburyo bimeze by'umubano w'i Brussels ndetse na Kinshasa. Icyo bihatse byose turakomeza kubakurikiranira. Iyi ni The Quick Times News, kanda subscribe.